Ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ва подписчикони ҳамешагии ютуб канали мо Насим Теҷе. Дӯстон, подписчикон, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз навори хонаҳои фурӯшӣ ҳастай 9 та эълон, 9 та хонаи фурӯшӣ баҳри шумо дар канали Насим Теҷе. ва дӯстони азиз, агар шумо инчунин хонаҳои фурӯшӣ ёки мошинҳои фурӯшӣ, ягон техникал аппарат, ягон квартираи фурӯшӣ, хулоса барои реклама чизе ки доред, пас дар ватсайи ман 911 32 43 44 суратошо ки видеоша хати маълумотҳои пурраш дӯстон рой кунед. Худохоҳад мо дар наври оянда дар ютуб, тикток, инстаграм, телеграм, хулоса дар ҳамаи сайтҳо реклама карда худохоҳад дар муддати кӯтоҳ дӯстон фурӯхта медиҳем. дар видеонавор лайк кунед, дар канал подписатсия кунед. раҳмат барои дастгириятон. дӯстони азиз, нафароне ки телеграм доштагӣ бошед, мо телеграм канал шудагӣ ҳастем бо номи Насим Теҷе. аввалин шуда дар ин канал, яъне ки аз нархи навои техникаҳо ва мошинҳо, хонаҳо бохабар мешавед. ссилкаи телеграм канал дар таги комментария закрипӣ шудааст. ҳама каса бодорем подписатсия кунед, иншоалло ки беҳтарин мешавад. мақсад ки наворҳорам дар он канал мепартоем. раҳмат барои дастгириятон. дӯстони азиз, аввалин эълона шуруъ мекунем. хонаи фурӯшӣ ҳастай назди ҳавлиёги дар шаҳри Турсунзода дар кӯчаи Ҳасан Манонов гуфтагӯяд. дӯстон, хоб дорои 7 дархона, 6 сотиқ замин дорад ва наздики ҷое ки масалан ки оби ҷӯи боргузаштиса, ҷойи беҳтарин. марҳамат бисмиллоҳ карда дар он хона медороем. 2 то ҳаммом дорад, 3 то ҳоҷатхона дорад, гирду атрофаш маҳкам дар ҷойи беҳтарин. марҳамат дӯстон, 2 то калодест. нархша 1,300,000 сомониш мегӯяд. хоб ҳама шароитҳои дӯстони азиз дорад. дар наздикиаш мактаб, магазин, больница, садик ҳамааш дорад. 1,300,000 сомон. дар рақамҳои рӯйкарда 915 50 25 07 қадам муроҷиат кунед. аз номи ютубии мо Насим Теҷе салом расонед. боз гуфтагӯяд дӯстони азиз, савдо муомила мешавад. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, инак дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай дар ноҳияи Муъминобод гуфтагӯяд, дар деҳаи Кулчашма. хона таъҷилан фурӯхта мешавад. хоната медорои зиндагӣ мекунед. дорои 3 дар хона, доллон, ҳаммом дар даруни хона. хоб масоҳати заминаш 8 сотиқ заминро ташкил медиҳад. дар наздикии хона бошад. мактаб, больница, масҷид ба лаби роҳи калон наздик мебошад. хоб нархи хонаро дӯстони азиз 250,000 сомониш мегӯяд. харидори аниқ бошед, занг бизан, муомила савдо мешавад. дар рақамҳои рӯй карда метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, сеюмин хонаи фурӯшиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай дар шаҳри Бохтар, пешина Қоғонтепа, дар шароити беҳтарин қарор дорад. хона дар сабзавот мебошад. 3 дару хона, 3 сотиқ замин, кухни, баня, яъне ки ҳастай дӯстон аз бозори Ҳоҷишариф 4 километр дур мебошад. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% қоидавӣ, гирду атрофаш маҳкам, ремонтҳои хубу замонавӣ, оби свети 24 соата, канализатсия дорад, водопровод дорад. хулоса дӯстон, бе камбудӣ фақат медрои зиндагӣ мекунӣ, расход намекунӣ. нархи хона 395,000 сомониш мегӯяд. дар ҷои беҳтарин мебошад. марҳамат, муроҷиат кунед. ва дӯстон, пешакӣ хоҳиш мекунем ба ягон каса, мақсад ки ягон сум залог пешпардохт напартоен. хонара рафта дида баъдан метавонед бихаред иншаалло. дигари эълони мо дӯстони азиз, аз шаҳри Ҳисор хонаи коробкатон ёфтем. дар шаҳри Ҳисор гуфтем, шаҳраки Шарора дар маҳаллаи Уртавуз. гирду атрофаш маҳкам, танҳо як дарвоза мечаспонӣ, халос. хоб гуфтем, 2 дар хона дорад, 2 сотиқ замин. нархи хонара 145,000 сомониш мегӯяд. хона айни ҳол, таъмири миёна, коробка. дар рақамҳои 922 22 60 занг бизанед. маълумоти пурра ва аниқтарашонро аз худашон метавонед пурсон шавед.
дӯстони азиз, дигар эълон мо хонаи фурӯшӣ ҳастанд назди ҳавлигӣ дар шаҳри Кӯлоб дар кӯчаи Умари Хайём. хонаҳои ба подвал мехостем. Дӯстони азиз, марҳамат, оби суед мушкилӣ набудааст. Хоб дуто ҳоҷатхона, кухня, баня, ошхона, ҳамаи чиз хулоса дӯстони азиз дорад. заминаш бениҳоят мақсад калони хушобдааст. Дорои 5 дархона. ина даруни хонаро мақсад тамошо кунед ки чӣ хел ремонтҳои хубу замонавӣ кардагиай. 8 сотиқ замин дорад, 5 дархона. Нархи хонара 320 000 сомониш мегӯяд. дар рақамҳои 877 11 11 93 занг мезанед, маълумоти пурра ва интеллектуалро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, кадоме ки айни ҳол маблағ доред, мақсад ки бихаред хонаҳоро ки шутобӣ ҳар сол ҳар моҳ, чун сол ба сол хонаҳо қимат мешаванд, арзон не. خب دیگر اعلان و دوستانی از خانه فروشی هست در شهر شامل در چهارباغ سراشن حوالی فروشی برای دچه می باشد. آب سوئد پسته‌یابی هست. همه شرایط را دارد. از بازار کوشانیان بالاتر زاپاروفکای گازپروم روپاروش می باشد. خب از دریا طرفی گورخه نزدیکی مول بازار ماشین تو درون خانه را می‌باید بود هوای تازه. 4 در خانه دارد، 7 سوتیق زمین. نرخ خانه دوستانی عزیز 490,000 سومانش میگه. مرا در رقم‌های روی اکران در تماس باشید. معلومات پورا و انتظارشون از خودشان پرسان شوید. لایک را بزنید، در کانال نسیم دیجی پادپیسه کنید. امروز از نرخ نوع ماشینا و خانه‌های ارزان با خبر شوید. دوستانی عزیز، دیگر اعلان ما خانه فروشی هسته در شهر وحدت در محله صالحان گفتگی. دوستان مرحمت، دروازه چسبونگی گرد و اطرافش محکم، دارای در خانه دارد. یعنی که خب 6 سوتیق زمین، نرخش 290,000 سومانش میگه. خریداری انی باشه باز گفتگی سودا معامله میشود. حجت‌های خانه همش تخت کردگی 100%، 290,000 سومانی. درخت‌های میوه‌دهنده هم دارد دوستان. آب سوئد مشکلی نیست. در خانه گفتیم در شهر وحدت میباشد. در رقم‌های 35 57 46 55 خدمت مراجعه کنید. معلومات پورا و نتایجشون از خودشان پرسان شوید. دوستانی عزیز، هشتمین خانه فروشی ما در نوار امروزه خانه فروشی در شهر وحدت در محله جوانان گفتگی. دوستان از دهه گرگ خورده کمتر بالاتر گفتگی. خب اینا دیدین که مقصد ریمونت‌هاش چقدر ریمونت‌های فسان خوش کردگی. دارای 3 در خانه 6 سوتیق زمین دارد. نرخ خانه 350,000 سومانش میاد. دوستانی عزیز، عوض هم میشود با کوارتیره. مقصد нафароне ки алишимро мехоҳед ба варианти алиша марҳамат ба бародар пешниҳод кунед. гирду атрофаш маҳкам, нарх 350,000 сомонӣ. харидори ане бошед боз савдо муомила мешавад. дар рақамҳои 023 71 73 73 қади муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва ниқтаашонро аз худашон пурсон шавед. دوستان اینک این آخرین اعلان در نوار امروزه خانه فروشی در شهر کولاب در دهه چرمگران. خانه در حجتاش دکان گذراندگی نیکی حجتاش 100% سروشنه پول در کار خانه در نزدیکی مسجد کلانی چرمگران قرار دارد. دو خانگاه و کلیدور و عدلنو مهمان خانه، هزم خانه، گاز خانه دارد. آب سوئد 24 ساعته هست. سوئد هم 24 ساعته است. خانه 4 سوتیق می باشد. خب نرخ خانه دوستان 320,000 سومانش میگه. در رقم روی اکران میتونید مراجعه کنید. دوستان عزیز، نوار امروزه ما در کانال نسیم دیجی به انجام رسید. لایک را بزنید، باقی سربلند باشید. دستگیری شما پیش ماست تا نوارهای آینده.
خداوندی که افغان تو باشد.